ihuriro rifite inzitizi ko rikora nkaho ari amabwiriza barihari kubera ko akarere kadutumiye mu ntara ubutwaje ikora gusohoka akazi karimo kaza. Ni abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Musanze bagaragaza ko kuba iri huriro riterana rimwe mu mwaka ari kimwe mu nzitizi zituma ibyo baba biyemeje bitagerwaho 100%. Iri huriro rifite inzitizi ko rikora nkaho ari amabwiriza barihari kubera ko akarere kadutumiye mu ntara ubutwaje ikora gusohoka akazi karimo kaza. Uniforme kurangiza umwaka ubwayigire ihuriro ry'umwirinde rifite amategeko yashyizeho rifite amabwiriza agiye rigomba gukora ibikorwa bikora bya buri munsi. Abafite umushinga uhuza ibikorwa barahari ubwo barabizi. Rero turasanga igisubizo kugira ngo ihuriro rikore neza rigomba kugira gahunda y'ibikorwa. Iri huriro rikora rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 10. Nibura bakagombye kuzajya batumiza abagize ihuriro kenshi bakiga ku bibazo bibangamira ubumwe n'ubwiyunge muri aka karere ka Musanze. Ikindi bikwiye gushyiraho urubuga bazajya bahuriraho bose kugira ngo batange ibitekerezo mu bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa mu karere ka Musanze. Ihuriro ry'iterambere rimwe mu mwaka ntabwo bihagije. Iri huriro rikwiye kuvugururwa uburyo bwo guterana rikavugururwa yenda rikaba kabiri cyangwa se gatatu. Nanone ihuriro rigomba kugirana ibikorwa gahunda y'ibikorwa kugira ngo bizashyirwe mu bikorwa. Iri huriro iri ngiri rihuriyemo rigira action plan, rikagira implementation plan, rikagira na monitoring plan y'ibikorwa, bikabaho ibikorwa bifatika bihuriyeho kandi bikabihora bisuzumwa. Ubusanzwe abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa bahura rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 10. Ubwo abari muri iri huriro muri aka karere ka Musanze bahuraga mu ntangiriro z'uku kwezi, Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice yagaragaje ko guhura inshuro irenze imwe mu mwaka nta tegeko ribihanira. Ibiganiro nk'ibi bihuza tukaganira ku bumwe bwacu hagamijwe gukumira icyo ari cyo cyose cyatucamukanye. Turasaba ko byakomeza atari cya kiganiro tubonye ko kiba ari mu mwaka ariko bikagera no ku byiciro byinshi bishoboka mu ntara yacu. Ntitekereze rwose gusa ukwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa ahubwo bikaba kenshi bishoboka. Nta tegeko ribitubuza, nta mabwiriza ariho avuga ko iri huriro ryacu rihura mu kwezi kwa 10 gusa. Muri rusange abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Musanze ngo kimwe mu byo bishimira iri huriro ryagezeho ni ugusenya amwe mu matsinda yarashingiye ku ivangura yabonekaga mu bice bigiye bitandukanye bigize aka karere. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.